Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga linged na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nangruna kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamet mabalin ti pamilyami. Daytoy ket gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkelmi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmet, gapo ta talaga nga ited damat amin amasapul ko. Ited da amin akid dawek, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Baraw? Nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight sungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga ita ka lang nga agawaid, adala mo ti rabi iya. Naimasan mi nga minti nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo tin naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka an nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbut nga kandi. Awan matbasol ko. Amuyo mo ito, nasing pada kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Adapay klase minton bigat. Okay, nanti. Mala, umunag ka, tailak kontigate. Okay, nanti. Sige nga rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako na. Ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatam. Unay ka matang Denver. Di mo't nagkari ka adi kan uminom iti arak. Wala ngam. Diyak ba't nga rod malapdan ti bagay. So sorry ka din, my love. Kat nakaawit ka ka din. Saan tayo nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akiti paglugana nga gawin. Ay na. Adala man grabe ah. Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging gaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananad ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver!
Ne, aping adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga ti kastamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, gumanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rimwar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay api manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasem man, tas sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga ro tinaginumala. Tanda ni Jack mo tanayawit di bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkunang amin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ko pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan manang? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumurat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti apo, nasaya at kami matlat ta anak ko. Kagapgap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damot agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak nga rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyag, George. Oh! Kasanuhay din ba? Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sauce! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Unaran, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Nagtakaw ta man. Gawa na. Anyapay ngay. Awan mo din sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. Anta na. Nabayag a pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Agkay warakit ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din na. Tani. Birukan mo ng tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat ngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay ngay apati pa nagtakaw kat nasursurum matan. Sorry, Mami. Ikarig, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami, Ikikanda kamot ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. yan saan dakit din, Mami. Itikas na, makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikaswanan ni manang mo ay Gina ti darum kontrakan ka. Iso na laang tadyakla mo, numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalam ija balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yulat ta atakawan jay tao.
Iso mabalinda kayo lata nga idarom. Pangas niyo, mami. Aramitin niyo kung mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, mami. Daddy. Daytoy boy! Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Di nakpakibiyangan ditoy. No di mo kayat asikat ibugbuga, Klose. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, tanabayagan, anagdrap. Kanya, pundo ka diti bagbaga ti amam, Denver. Ko, mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw it mga allowance mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka namin takal! Marshal, Huston. Kunam nga gad-aral ka. Ngamusan mo't gayam. Tatay tagbis-biso traramidam. Nasaysaya at lang na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi. Amang papaeskwela ka. Tagtagad din agbalbalog tinararamid mo. Iso apilayan ka naman. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita, sikamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maramit kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama-amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne, Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya, Roxanne. Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam kumamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lakit di ka bailan na mabukaw kay tibiyag ko. Lukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Mawanan. Talaga siya ako makontak ni Roxanne. Mawatag met kiti. Napaya kas Chetty nagbalin na desisyon na. Anya ngay arat. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon ni. Basol ko ti amin. Wait. Basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na. Sigurado bugbugan nakmanin ni Daddy. Lumakita na. Sa dinupaitan ti Papa na. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni Daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan kumatikas to'y ama paspasamak. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot.
Diyan nga ruda na mo taramidag manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga ron, adalitan, nalpasan ti amin. Ti rumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Ano sam ti ungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kakit mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabayin ka. Husto na itaan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablo sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami. Ha? Denver! 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 Pagaling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen. Nasayat mat nga ron. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. Gusto mata. Makasikur ngamin dito ospital. Kaslakar-karok agsakit no dak ditoy. Ti kunamkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat manang? Urayan tabiit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni dati ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, edi kinapkabilnak ni dati. Nang ron ay di nakita ka natali mo daw ni mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan di ulom? Agnakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbasulakmat. Di mo gurguraan ni daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng daytaken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laengen tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa agardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayat mo gidi. Tapno mapadasam at tagrigat. Sana tayo talang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro di ili. Tapno marugyan mo ten adalusan ti pagmula. Siya kung ti makam mo agumatan ka dagiti ka sa pula mi jay. wan daddy. Kitaek man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo mo't kayat tag-eskwela. Aggardin ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak man ni drum. Bayat tayo. Tanalamis di danong akargana. Anong sakan? Ti makaramid ak man ni sana rumbang. Anjakon kaya ta subyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kunti agoper itinalamis at anong. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda.
Aglinong ka pa itani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbag man na kaumay kayo. Kanya nga iti inaalam ang merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Ato At dapay lining takamot Kan nagluto akmutla ang iti dikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Huwag man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Agsublimot lang inton madamdama. Kasta ka ay na, nagdakulan ti kimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutungat. Nagrigag gayan garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamot akas to'y tinamayan ti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadagiti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita ken kwa na nagbalbaliw akon. Ipakita ken kwa na. Nagsalsalo kakak para iti masakbayan mi adwa. Kat patsyak. Adumtang to ti panawan nga agsinubyan kami ken ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.